देवताभ्यो नमः वासुदेवताभ्यो नमः आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः विक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दौक्षजाय नमः नरसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः। नेत्रोदक स्पर्शाद्य वासुदेवाय नमो भगवते 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 वासुदेवाय। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णु महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम्। महाविष्णवे नमः चिन्तयामि नमो नमः। अनेन संक्षिप्तः प्रायश्चित्तविधिनाखेन कर्मणा तथा च 12 वार महाविष्णु स्मरणाखेन कर्मणा भगवान् परमेश्वरः प्रीयताम्। श्री केशवाय नमः नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः निरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः दौक्षजाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः हरये नमः श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोकस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। करोतु स्वस्तिरे ब्रह्मा स्वस्ति वा विद्विजातयः सरीसृपाश्रये श्रेष्ठास्तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा। वरदमूर्तये श्रीमन्महागणाधिपतये नमः।
मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते रुद्रायै नियता प्रणता स्मृताम्। विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णु महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान् नमामि पुरुषोत्तमम्। अस्मत्कुलदेवता भगवती परमेश्वर्यै नमः। इदं नारिकेलफलं समर्पयामि। तथा च इह स्थानस्थित गोपालकृष्णस्य देवताभ्यो नमः। दूसरा नाला तथा च गोपालकृष्णस्य देवताभ्यो नमः। समस्त पंचायतनाद्यावाहित देवताभ्यो नमः। इदं नारिकेलफलं समर्पयामि। दोन्ही विड्यांचे वास्तुपुरुषाय नमः। सलाधिपति सलसवृक्षक ब्रह्मादिदेवताभ्यो नमः। समस्त स्मर्यमाण अस्मर्यमाण देवताभ्यो नमः। इदं स्थानादि समस्त देवताभ्यो नमः। तेन श्री कुलदेवतादयाः सर्वे देवता सर्वे ब्राह्मणाश्च प्रीयन्ताम्। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। स्थानदेवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। तथा च यः स्थानस्थित गोपालकृष्णस्य देवताभ्यो नमः। अविघ्नमस्तु सुमुखशेखरन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विघ्नो विघ्ननाशो गणाधिपः धूम्रगे दुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि पठे धुनीयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संगृहीते विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणि नमोऽस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नासिरे शामङ्गलमेषां हृदि स्वभगवान् मङ्गलाय नवरिः। तदेव लग्नौ सुनिरन्तरेव दाराबलन्दद्रबलन्ददेव विद्याबलन्देव लक्ष्मीपते देङ्ग्रिगो स्मरामि। लाभशेषां जयशेषां कुतशेषां राजा येषां दिवशामरुजसो जनार्दनः। विलायकं ब्रह्माणि ब्रह्म विष्णुमेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्य सर्वकार्यार्थसिद्धये अभीप्सितार्थसिद्धर्थं पूजयेयो सरागुरैः सर्वविघ्नरसस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वेष्वारब्धकार्येषु श्रीभुवनेश्वराः देवादिशन्दनसिद्धिं ब्रह्मेशान् जनार्दनाः। नेत्रोदकस्वचाचै भगवतो महाप्रेषस्य विष्णोराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणो द्वितीयपराध्ये विष्णुपते श्री श्वेतवाराकल्पे वैवस्वतमनमन्दरे अष्टाविंशतितमे युगषष्ठे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे दण्डकारण्ये देशे गोदावर्याः दक्षिणे तीरे कृष्णाविण्ये उत्तरतीरे शालिवाञ्चके अस्मिन् व्यवहारिके प्लवनाम संवत्सरे दक्षिणायने वर्षाऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे अद्याच अष्टम्यां दिनबुद्धवासरः वासरस्तु। अद्य इन्दुवासरे अद्य दिवस नक्षत्रम् दिवस नक्षत्रे शुभ योगे शुभ करणे वृषभसिरे वर्तमाने चन्द्रे सिंहसिरे सूर्ये मकरसिरे देवग्रह शेषे शुक्रेषु यदा यदन राशि स्थानांसत्सु शुभ नाम योग शुभ कर्ण एवं ग्रह गुण विशेषेण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथौ मम आत्मनः सकल धर्मशास्त्र पुराणोक्त फल प्राप्ति अर्थम काश्यप गोत्रे वंशे उत्पन्नः तुमचे नामः यजमानः अहम् अस्माकं सर्वेषां सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां द्विपद चतुष्पद सहितानां क्षेम स्थैर्य विजय अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य धनधान्य आदि अविच्छिन्न शुभ संतति प्राप्ति अर्थं विशेषतः श्रावण मास महापर्वणि निमित्तेन अद्य गोकुल अष्टमी शुभ दिने इह स्थान नार्वे ग्रामे स्थान स्थित मध्ये नानाविध सकल दोषाणां परिहार पूर्वक इह ग्राम मध्ये उद्धार प्राप्ति पूर्वक तथा च गंगा पूजन तथा च अद्य शुभ दिने समस्त सप्तकोटेश्वर आदि समस्त पंचायतन देवता प्रीत्यर्थम अखंड कृपा आशीर्वाद प्राप्ति अर्थम तथा च मम इह गोवा राज्यस्य मम मुख्य मंत्री असतः समस्त जनानां उत्तम आयुः आरोग्य प्राप्ति पूर्वक मम उद्योग व्यवहार व्यवसाय मध्ये दिने लाभ प्राप्ति पूर्वक मम समस्त कार्य मध्ये निर्विघ्नता सिद्धि पूर्वक अद्य गोपालकृष्ण
आदि देवतानाम् अखंड कृपा प्रसाद प्राप्ति अर्थेन अद्य शुभ दिने ब्राह्मण सहायेन गंगा पूजन अहम पत्न्या सह करिष्ये। पाणी घेऊन सोडा। आदौ निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं महागणपति पूजनं पंचशक्ति पुण्याः वाचनं तथा च गंगा पूजनादि सकलं कर्म करिष्ये। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। तण्डुलपुञ्जे नारिकेलफलैरुद्धिबुद्धि शक्ति सहितं महागणपतिं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि। महागणपतये नमः। ध्यायामि। महागणपतये आवाहयामि। आसनार्थे अक्षदान समर्पयामि। थोडंसं पाणी घाला। महागणपतये नमः। पाद्यं समर्पयामि। महागणपतये नमः। अर्घ्यं समर्पयामि। महागणपतये नमः। अर्घ्यान्तरेण आचमनीयं समर्पयामि। महागणपतये नमः। स्नानं समर्पयामि। महागणपतये नमः। सुप्रतिष्ठितमस्तु। महागणपतये नमः। वस्त्रोपवस्त्रार्थे कार्पासनिर्मिते वस्त्राणि समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। उपवीतार्थे यज्ञोपवीतं समर्पयामि। वस्त्रयज्ञोपवीतान्ते आचमनं समर्पयामि। महागणपतये नमः। विलेपनार्थे चन्दनं समर्पयामि। हळद कुंकू घाला। हृद्ये नमः। सिद्ध्ये नमः। हरिद्रादि कुंकुमे सकल सौभाग्य परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। प्रसन्न पूजार्थे दूर्वांकुरांष्ट समर्पयामि। उमापुत्राय नमः। बिल्वपत्रं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। धूपं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। दीपं समर्पयामि। दीपं समर्पयामि। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। नैवेद्यार्थे प्रदस्तापितो निवेदयामि। प्राणाय नमः। पानाय नमः। व्यानाय नमः। उदानाय नमः। समानाय नमः। ब्रह्मणे नमः। नैवेद्यं समर्पयामि। मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तराभूषणं समर्पयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे चन्दनं समर्पयामि। मुखवासार्थे फुगीफलतांबूल फळांचे लालाचे सगळ्यांचे थोडे मुखवासार्थे फुगीफलतांबूल फलदक्षिणान् समर्पयामि। फलार्थे नारिकेलफलं च समर्पयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। महागणपतये नमः। कर्पूरार्तिक्य दीपं समर्पयामि। प्रदक्षिणाभावे नमस्कारान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यस्सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्मै गणाधिपतये नमः। महागणपतये नमः। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। नमस्करोमि। मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकं कलाधरावतौसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विलासिदेवदैत्यकं नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम्। नमामि तं विनायकं। नमामि तं विनायकं। नमामि तं विनायकं। नमामि तं गजाननम्। कार्यं मे सिद्धिमायातु प्रसन्नै त्वयि दातरे विघ्नानि नाशमायान्तु सर्वाणि सुरनायक। महागणपतये नमः। प्रार्थनान् समर्पयामि। नमस्करोमि। अनेन कृतपूजनेन महागणपति प्रीयताम्। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। कृष्णदेवताभ्यो नमः। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पं समर्पयामि। आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षतां गुरुवे घण्टारवं तत्र देवतावानलक्षणं घण्टिका देवे नमः। गन्धपुष्पं समर्पयामि। बोधिपब्रह्मरूपस्वं ज्योतिषां प्रभुरव्यारोग्यं देहपुत्रांश सर्वार्थांश प्रेक्षते दीपनाथाय नमः। गन्धाक्षरपुष्पं समर्पयामि। नमो दिव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता
मंटपाधिष्ठात्री महालक्ष्मी नमः गंधाक्षर पुष्पं समर्पयामि अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभायाभ्यन्तर शुचिः अस्तु सर्वं शुचिः। मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता गंगा गंगेति योगदूयाद्योजनानां शतेरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकवश गच्छति। अस्मिन् नारिकेलफले गंगा भागीरथीं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकम् आवाहयामि। गंगा भागीरथ्यै नमः ध्यायामि। गंगा भागीरथ्यै नमः आवाहनार्थे आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि। गंगा भागीरथ्यै नमः। एक परी पानी गाना। पाद्यं समर्पयामि। नमस्ते देवदेवेश नमस्ते धरणीधर नमस्ते जगदाधार अर्घ्यं प्रतिगृह्यतां। गंगा भागीरथ्यै नमः अर्घ्यं समर्पयामि। परत दोन पळी पाणी घालतात। गंगा भागीरथ्यै नमः। कर्पूरवासितं मंदाकिन्या समर्दमाचमिदां जगन्नाथमया दत्तं यज्ञाचमनीयं समर्पयामि। पाच पळी। कामधेनो समुद्भूतं देवर्षि पितृप्तं पयो ददामि देवेश स्नानार्थं प्रतिगृह्यतां। चंद्रमण्डल संकाशं सर्वदेव प्रियन्दरी स्नानार्थं ते मया दत्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। आज्यौ सुराडामहर आज्ययज्ञे प्रतिष्ठितम् आज्यं पवित्रं परमं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। इक्षुदण्ड समुद्भूतं दिव्यशर्कर सर्वौषधि समुत्पन्नं पीयूष सदृशं वधू स्नानार्थं ते मया दत्तं प्रीत्यर्थं प्रतिगृह्यताम्। इक्षुदण्ड समुद्भूतं दिव्यशर्करया हरिं स्थापयामि महाभक्त्या प्रीतो भव सुरेश्वर। आवाहित गंगा भागीरथ्यै नमः। पयादिमीलित पंचामृत स्नानं समर्पयामि। तदन्ते शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। कर्पूरैलासमायुक्तं सुगन्धिद्रव्य संयुतं गन्धोदकं मया दत्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। गन्धोदक स्नानं समर्पयामि। सकलोपचारार्थे गन्धाक्षर पुष्पं समर्पयामि। अनेन कृत पंचामृत पूजनेन तेन श्री गंगा भागीरथी प्रीयताम्। जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावना सुब्रह्मण्य नमस्ते सुमहापुरुष पूर्वज। नमो हिरण्यगर्भाय प्रधान व्यक्तिरूपिणे ह्रीं नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे। देवानां च सामान्यमसि देवतं सर्वदा चरणं पद्मं नजामि शरणं तव। एकस्त्वमसि लोकस्य शरणासवार्ग सदा अध्यक्षतानुमन्दा च गुणमाया सभावृतः। संसारसागरङ्गुरमनन्दङ्क्लेशवाजिनं त्वामेव शरणं प्राप्य निस्सरन्ति मनीषिणः। न ते रूपं न जाकारो नायुधां दास्परं तथा विपुरुषाकारो भग्नानां प्रकाशते। नैव किञ्चित् प्रोक्षन्ते न प्रत्यक्षोऽसि कस्यचित् नैव किञ्चित् सिद्धन्ते न सिद्धोऽसि कस्यचित्। कार्याणां कारणं पूर्णवचदा वाचमुतं योगिनां परमं सिद्धि वदन्ति ब्रह्मविदः। अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् मया वहे त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष नजामि शरणं तव। एकस्त्वमसि लोकस्य सृष्टा सदा अध्यक्षतानुमन्ता च गुणमाया समावृतः। संसारसागरङ्गुरमनन्दक्लेशवादिनं त्वामेव शरणं प्राप्य निस्सरन्ति मनीषिणः। न ते रूपं न जाकारो नायुधां दास्परं तथा विपुरुषाकारो भक्तानां प्रकाशते। नैव किञ्चित् प्रोक्षन्ते न प्रत्यक्षोऽसि कस्यचित् नैव किञ्चित् सिद्धन्ते न सिद्धोऽसि कस्यचित्। कार्याणां कारणं पूर्णवचदा वाचमुत्तमं योगिनां परमं सिद्धि वदन्ति परमविदः। अहं भीतोऽस्मि देवेश संसारेऽस्मिन् मया वहे त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष नजामि शरणं तव। कालेष्वपि सर्वेषु दिक्षु सर्वाजुराजुर शरीरे विगतौ चापे वर्तते मे मद्वयम्। त्वत्पादकमलाजन्यञ्जने जन्मान्तरेष्वपि निमित्तं कुशलासासि येन गच्छामि सद्गतिम्। विज्ञानयदिदं प्राप्य यदिदज्ञानवर्जितं जन्मान्तरे मे देवमाहूतस्य परीक्षयाः। दुर्गतावपि जागाया स्वङ्गति स्वमधिर्मम यदि नाथं च विन्देयन्तावदास्मि कृते सदा। अकामकुलसञ्चित्तं मम देपादयो स्थितं कामये वैष्णवत्वन्तु सर्वजन्मसु केवलं। पुरुषस्य हरिसूक्तं स्वर्गञ्जन्ये सत्करमात्मज्ञानविदं पुण्यं योगज्ञानविदं परम्। इत्येवं मनियाश्रित्या स्थित्वा देवञ्जनार्दनं किङ्करोऽस्मि चात्मानन्देवायेव निवेदयेत्। अमृतां नमो देवे महादेवे शिवाय सदन्मा नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृतामृताभिषेकोऽस्तु शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिशास्तु। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयो भवादे दुग्धं वासति प्रतिगृह्यतां। भागीरथ्यै नमः सुप्रतिष्ठिता सन्तु। सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयो भवादे दुग्धं वासति प्रतिगृह्यतां। वस्रो भवस्रार्थे कार्पासनिर्मिते वस्त्रे समर्पयामि। देवदेव नमस्ते सूत्रहिमं भवसागत ब्रह्मसूत्रं सूत्रियं ग्रहण परमेश्वर पवितं समर्पयामि। गन्धले
श्रीकण्ठं चन्दनं दिव्यं गन्धाढ्यं समरवरं विरेवनं सुरश्रेष्ठं चन्दनं प्रतिगृहीतां विरेवनार्चन्दनं समर्पयामि हरिद्रादिकुङ्कुमे सकलसौभाग्यप्रद्रव्याणि समर्पयामि प्रभालङ्कारार्थे अक्षदान् समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् गङ्गाभागीरथे नमः पूजार्थे ऋतुकालोद्भवानि बिल्वपत्राणि दूर्वाङ्कुराउष्ट समर्पयामि माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पूजार्थं पुष्पाणि प्रतिगृह्यताम् पूजार्थे कालोद्भवानि पुष्पाणि समर्पयामि तुलसीपत्रं च समर्पयामि वनस्पतिरसोद्धूपगन्धाढ्यगन्धौतमाग्रय सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् अवैतैवताभ्यो नमः धूपं समर्पयामि तैरञ्जवर्जयोक्तमध्यनायोतमया दीपं गृहाण देवेश सर्वक्षेम समर्जवा भक्त्या समर्पितं देव लोकनाथ नमोऽस्तुते आवाहितदेवताभ्यो नमः दीपं समर्पयामि नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्तिं हेयतरां कुरु ईप्सितं मे वरन्देहि परद्रच पराङ्गतिं शर्कराखण्डखाद्यानि दधिक्षीरघृतानि च आहारं भक्षपूज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् नैवेद्यार्थे लड्डुकनैवेद्यं निवेदयामि प्राणाय नमः अपानाय नमः व्यानाय नमः उदानाय नमः समानाय नमः ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं समर्पयामि पाणिसुर मध्ये पानीयं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि हस्तप्रक्षालं मुखप्रक्षालं समर्पयामि करोद्वर्धनार्थे चन्दनं समर्पयामि मुखवासार्थे फुगीफलताम्बूलफलदक्षिणाः समर्पयामि मुखवासार्थे फुगीफलताम्बूलफलदक्षिणाः समर्पयामि फलार्थे फुगीफलानि च समर्पयामि कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तपुरजयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि आवाहितदेवताभ्यो नमः कर्पूरार्तिकदीपं समर्पयामि प्रदक्षिणाभावे नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृतां शरणागतदीनार्थ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्त्री हरे देवी नारायणि नमोस्तुते गंगा भागीरथ्याद्यावाय देवताभ्यो नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि पुष्पमालां समर्पयामि पाणिसोडा अनेन कृतपूजनेन तेन श्रीगंगा भागीरथी प्रीयताम् पहिले सोडता हो सोडता Bro, dali gue.
सर्वालङ्कारमुद्राहीने विद्वं प्रतिक्रियतां हरिद्रादिकुङ्कुमे सकलसौभाग्यप्रदद्रव्याणि समर्पयामि शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि Kakak masuk sir. घेऊया ना सगळ्यांनी आता ते फक्त हेच काढून घ्या ताट नका नालू सोडवायचे तुम्ही माहिती ते सोडपाला हो सोडपडा भवः सर्वो रुद्रः पशुपतिरतोऽग्रसमाौ सदा विवेशाना विनियतविधानाष्टकमिदम् अमुष्मिन् प्रत्येकं रविचर्जिदेव फलिनपि यायास्मेधाम्ने प्रणहितनमस्योऽस्मि भवते नमो नेदिष्ठाय प्रियतविदविष्ठाय च नमो नमः क्रोधिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च नमः नमो वरिष्ठाय त्रिनेनविष्ठाय च नमो नमः सर्वस्मै ते तदिमिति सर्वाय च नमः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सदनं नमः नमः प्रकृते प्रणता स्मृता शरणागत दीनार्थ पवित्राणपरायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते सोडा सोडा सामान घेतो करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भागीरथ्यै नमः महामङ्गलाशुक्यदीपं समर्पयामि नमस्करोमि एक फळ सोडून बिता एक फळ पवित्र पवित्र ना जाऊया ना भागीरथी 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 पूजन करा पूजा बाजू Itulan gya.
अग्निस्फरेव च तुम्बेव सर्वज्योतिषे आर्तिक्यं प्रतिगृह्यता वार्ता वार्ता विघ्नाति सर्वे परवीते मुखोपाजयाति सर्वांगे सुंदरवती सिंधुराति कंठीधरे माळ मुक्ता फळाची जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना बुद्धी जय देव रत्नाखचित फळात गौरी कुमारा चंदनाची उडी कुंकुमेश्वरा हिरे दैत्य मुकुट शोभतो वरा जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना बुद्धी जय देव वंदना सरळ सुंड परमनयना सादरा माता वडपाये सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सर्ववंदना जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना बुद्धी जय देव दुर्गे दुर्गटभारी सुदर्शन संसारी अनागराजे अंबे करुणा विस्तारी वारी वारी धर्म मरणा देवारी वारी प्रणो आता संकट देवारी जय देवी महिषासुरमर्दिनी सर्वैश्वर जय तारक संजीवनी जय देवी त्रिभुवनि भुवनि पाता जय सेनाही सारी समले परंतु न बोल बेकारी साही विवाद करता प्रलोभवाही ते तो भक्ता लागे पाप सलबलाही जय देवी महिषासुरमर्दिनी सर्वैश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी प्रसन्न वदने प्रसन्न होसी निकलाता वेशावासुन तोड़ी तोड़ी गोपाता अम्बे सुतवासु नकुलपुर विलासा नरहरतंत्र नखाला पदमंग दलेशा जय देवी महिषासुरमर्दिनी सर्वैश्वर वरदे तारक संजीवनी जय देवी पेटून घ्या आलिंगनानंद पूजन भावे वाणी नमः त्वमेव माता पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावः करोमि यद्यं सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अक्षरं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं प्रियतमं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे महामंगलारती दीपं कर्पूरदीपं समर्पयामि सरसारं मृगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे त्वं भवानी सहितं नमामि गंगा भागीरथ्यै नमः महामंगलारती दीपं कर्पूरारतिदीपं समर्पयामि नमस्करोमि या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मना कृतधियां हृदयेषु बुद्धिः श्रद्धा सताङ्कुलजन प्रभवस्य लज्जां तान्त्वानता स्म परिपालय देवी विश्वं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मृताम् सर्वदा पूजा गणावा तुझे कारणी देह माथा पडावा उपेक्षु नको पूर्णवंता अनंता रघुनायका मरणे जाता जय रघुवीर समर्थ प्राच्या सेवका वक्रपाये सर्वभूमंडले गुणाये दया वर्णिते लोकदिने उपेक्षु रामदासाभिमानी जय रघुवीर समर्थ गंगा भागीरथे नमः प्रार्थनां समर्पयामि नमस्करोमि इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्सवदेन मे सबलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि फलेन फलितं सर्वं जयलोक्यं सिराजर तस्मात् फलप्रदानेन सफलास्य मनोरथाः सर्वेत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु अस्मद् कुलदेवता ग्रामदेवता स्थानदेवता वासुदेवता आदित्यादि नवग्रह देवता ग्रामप्रधान देवता गंगा भागीरथी सहित गोपाल कृष्णस्थ देवताभ्यो नमः पूर्ण कृपा करा। आज
आज हे मंडळी अनन्य भावेने शरण येऊन देवतांनो तुम्हा देवतांच्या चरणा ठिकाणी नतमस्तक होऊन देवतांनो आज हे ब्रह्मोत्सवन आपल्या चरणाकडे नतमस्तक होऊन आजच्या ह्या श्रावण मास महापर्वणीमध्ये देवतांनो आजचा जो काही हा शुभ दिवस जो काही गोकुलाष्टमी आणि देवतांनो या नार्वे गावामध्ये देवतांनो ह्याचं जे काही महत्त्व आहे हे देवतांनो उत्तरोत्तर ह्याची वृद्धी व्हावी आणि देवतांनो ह्या समस्त गावाचा उद्धार व्हावा आणि देवतांनो ह्या समस्त जे काही गोवा राज्यामध्ये समस्त प्रजाजन आहे त्यांचं कल्याणार्थ आणि किंबहुना देवतांनो ह्या यजमानांचं कल्याणार्थ त्यांच्या मनातील कामना सिद्ध व्हाव्या आणि देवतांनो तुम्हा देवतांची काहीतरी सेवा भाव व्हावा आणि देवतांनो जे काही एक हिंदूंचं जे काही एक पवित्र स्थान असं मानलं गेलेलं हे नार्वे ग्राम आणि देवतांनो ह्यांचा उत्तरोत्तर उद्धार व्हावा या हेतून आजच्या ह्या शुभ दिवशी देवतांनो ब्राह्मण सहाय्येनं गंगा भागीरथी देवतांचं पूजन अर्चन आणि देवतांनो जो काही नारिकेल फल जे काही गंगा भागीरथीमध्ये समर्पण केलेलं आहे आणि गोपाल कृष्णस्थ देवता त्याचप्रमाणे सप्तकोटेश्वरादी समस्त इह स्थानादी देवतांचा अखंड कृपाशीर्वाद त्याचप्रमाणे हे यजमान समवेत समस्त मंडळींना मिळावा असा देवतांनो आशीर्वाद तुम्हा देवतांचा त्यांना प्राप्त करून द्या। त्याचप्रमाणे ते आता घरामध्ये असणारे काही क्लेश पीडा बाधा असतील करणी कर्तृत्वादी मानमांत्रिक अभिचारिक आदिदेविक परयंत्र परतंत्र जारण मारण संबन संमोहन वशीकरणादी ज्या ज्या काही समस्त बाधापीडा असतील संपूर्ण बाधापीडांचं निरसन झालं आणि देवतांनो जी काही ह्या यजमाना समवेत समस्त जी काही भक्तजन मंडळी महाजन मंडळी आजच्या ह्या जे काही स्थान आहे ह्या स्थानामध्ये येऊन देवतांनो तुम्हा देवतांचं पूजन अर्चन रूपभजन जे काही देवतांनो करणार आहे आणि देवतांनो गोपाल कृष्णस्थ देवतांचा तुम्हा देवतांचा उत्सव ही समस्त भक्तजन महाजन मंडळी इथून पुढे करणार आहेत किंवा ह्या समस्त कार्यामध्ये कोणताही निर्विघ्न न येता हे संपूर्ण कार्य देवतांनो तुमच्या कृपा आशीर्वादाने जे काही त्यांनी आखलंय त्याप्रमाणे घडलं असा आशीर्वाद देवतांनो प्राप्त करून द्या। प्रत्येक भक्तजन मंडळींना उत्तम प्रकारे आयुष्य आरोग्य सद्बुद्धी सद्वासना सद्विचार सत्संगती सदाचार सद्मार्ग तुम्हा देवतांच्या कृपा आशीर्वादाने प्राप्त झाला असा देवतांनो आशीर्वाद प्रत्येकाला प्राप्त करून द्या। आणि देवतांनो जी काही ही कोरोना सारखी महामारी आली आणि देवतांनो प्रत्येक मनुष्य ह्या महामारीपासून जो काही वाचलेला नाही प्रत्येकाला सुद्धा ह्या महामारीचा त्रास आहे देवतांनो त्यामध्ये सुद्धा तुम्हा देवतांच्या कृपा आशीर्वादाने उत्तम प्रकारे जी काही तुम्ही शक्ती बुद्धी प्रेरणा दिली आणि त्याचप्रमाणे तुम्हा देवतांच्या कृपा आशीर्वादाने त्याचप्रमाणे ह्या जे काही हे प्रमोद सावंत गोव्याचे मुख्यमंत्री आहेत देवतांनो त्याचप्रमाणे त्यांना शक्ती बुद्धी सामर्थ्य जे काही तुम्ही प्रेरणा दिली आणि देवतांनो प्रत्येक जे काही येणारं संकट आपत असतील देवतांनो ह्याला त्या कार्यामध्ये पुढे जाण्याचं जे काही एक सामर्थ्य देवतांनो त्यांना पाहिजे हे उत्तरोत्तर तुम्ही त्यांना प्राप्त करून दिलं असंच देवतांनो त्यांना उत्तरोत्तर देवतांनो सामर्थ्य शक्ती देवतांनो प्राप्त करून द्या। त्याचप्रमाणे संपूर्ण ही जे काही गोवा राज्यातील जनता आहे तिचं सुद्धा उत्तम प्रकारे कल्याण व्हावं आणि देवतांनो तुम्हा देवतांचा अखंड आशीर्वाद त्यांना मिळावा असा आशीर्वाद देवतांनो प्राप्त करून द्या। त्याचप्रमाणे देवतांनो राजकारण असेल समाजकारण असेल किंबहुना जे काही अन्य कोणत्याही प्रकारे जी काही आर्थिक मदत असेल किंवा अन्य कोणत्याही प्रकारच्या ज्या ज्या कार्यामध्ये ते कार्य करत आहेत देवतांनो त्यामध्ये त्यांना उत्तम प्रकारे यश गुण मिळावा आणि देवतांनो त्यांचं असंच कार्य उत्तरोत्तर भरभराट होऊन त्यांचं हे कार्य असेच पुढे चालावे असा देवतांनो आशीर्वाद प्राप्त करून द्या। गाडी वाहन घेऊन रात्री अपरात्री हिंडणं फिरणं होतं देवा त्याचप्रमाणे तिथे सुद्धा तुम्हा देवतांचं संरक्षण त्यांना प्राप्त करून द्या आणि असंच उत्तरोत्तर पुढे सुद्धा त्यांचं कार्य देवतांनो असंच राहील आणि तुम्हा देवतांचा अखंड कृपा आशीर्वाद त्या मुख्यमंत्री समवेत जे काही समस्त जन आहे त्यांना मिळेल। त्यांची जी काही पत्नी आहे तिला सुद्धा अखंडित सौभाग्य पुत्रपौत्रादी अविच्छिन्न शुभ संतती देवतांनो प्राप्त करून द्या। प्रत्येकाच्या मनामध्ये सांगण्यासारख्या न सांगण्यासारख्या अशा ज्या ज्या काही समस्त कामना आहे ह्या संपूर्ण कामनांची देवतांनो तुम्ही परिपूर्तता करून तुम्हा देवतांचा जो काही नावलौकिक आहे ह्या गावाचा ह्या स्थानाचा जो काही महिमा आहे हा ह्या नार्वे गावात नाही गोवा नाही तर संपूर्ण भारतभर देवतांनो प्रसिद्ध झाला आणि अखंड देवतांनो तुमचा आशीर्वाद सदैव ह्या जनतेवर त्याचप्रमाणे ह्या
जे काही प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री देवतांनो त्यांच्या सुद्धा अखंड घराण्यावर राहिला असा आशीर्वाद देवतांनो प्राप्त करून द्या। आणि आज जी काही अल्प अशी फूल ना फुलाची पाकळी अर्पण करून मनोभावे अनन्य शरण येऊन जी काही तुम्हा देवतांची सेवा आज त्यांनी केलेली आहे, ह्या सेवेचं फल पुष्प देवतांनो त्यांना प्राप्त करून देऊन केलेली सेवा आजची गोड मानून घ्या। सर्वतोपरी सांभाळ करा, कल्याण करा, यश द्या, अखंड आयुष्य द्या, राखण ठेवा आणि पर करा। मनोरथा सफला संतु आयुष्याद्य विवृद्धिरस्तु। कल्याणं चिंतितं कार्यं चिंतिताश्च मनोरथाः देवद्विज प्रसादेन सर्वे अर्था भवन्तु ते। सुचिन्तित मनोरथ सिद्धिरस्तु। दिवाभाय दिवारात्रौ विघ्नशान्तिर्भविष्यति। नरनारी नृपाणां च भवेत् स्वप्ननाशनम्। ऐश्वर्यमतुलं तेषाम् आरोग्यं पुष्टिवर्धनम्। ग्रह नक्षत्रजा पीडा तस्कराग्नि समुद्भवाः ता सर्वा प्रशमय्यान् दिव्यासो ब्रूते न संशयः। आशीर्वादा सफला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मैत्राणां मुनयस्तवो। स्वस्ति मन्त्रार्था सत्या सन्तु सर्वाङ्ग देवता सुप्रसन्ना वरदा भवतु। मनोरथा सफला सन्तु। आशीर्वादा सबला सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मैत्राणां मुनयस्तव। स्वस्ति मन्त्रार्था सत्या सन्तु कर्माङ्ग देवता गोपालकृष्ण स गंगा भागीरथी सुप्रसन्ना वरदा भवतु। मनोरथा सफला सन्तु आयुष्याद्य विवृद्धिरस्तु तथास्तु। श्री गोपाल कृष्ण महाराज की जय। बसा